Ga badiri mme ba duelwa. Bašwa bano ke bangwe ba bašwa ba feta 700 bao ba neng ba tshwanetse go ungelwa go tswa mo lenaaneng leno le le setseng le phutlhame. Nou yana batho ke le opportunity tsa go ka di-certificate tsa first aid le safety rep. Yaanong mpa fela ka go eme dilo tseo ba kgone go di kry-e. Bašwa bano ba tlogetswe fela ba sa katisiwa ebile ba sena di-certificate. Ga ke itumele ke ne ke bereka go teng jaanong ba re fa tšhelete fela re dutse kwa ba rile ba tla re fa certificate jaanong ke ba tsamaile ba hirile batho ba maloba ba security kasi Ba lefapha la ditirelo tsa setšhaba ba re le fa ba na le tumalano le setlamo sa Asida Consulting Engineers ya go tsamaisa mafelo ano a go dira ditena, morero o ka ga tumalano eno o sekasekwa semolao. Malebana le kgang e ya EPWP beneficiaries ba ba neng ba hirile mo projekeng eo ke morero o lefapha ka se sebaka o mekamekaneng le ona gonne kana e ke programo ya mmuso ya go tlhola ditiro. Dikontraka tsa bona dis beneficiaries di fela ka Agostose ngwaga o tlang. Ga go itswe gore morero ono o tla konosediwa leng kwa kgotlatshekelo le gore lenaane leno le tla boa gape le ungelwa bašwa bano.